Yes, ndabasuhuje kandi mwe mwese muri mu ntara zigiye zitandukanye mbabwira ntimukomeze mwitegure mushyiremo imyenda y'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse muyarimbane rwose muhagarare ku muhanda amabisa z'abatware mujye muri stade nziza, stade Amahoro yubakiwe abanyarwanda ndetse na siporo muri rusange. N'umukino ugiye guhuza ekipe y'u Rwanda ndetse na ekipe ya Nigeria. N'umukino ubuze kuba uba ku isaha y'isa 12. Nta kindi kinzanye rero sibyo kubagezaho update zihari, abakinnyi baza kuba babanzamo izo bita probable lineup kabisa zibaye zihari ndetse na probable lineup dukesha ikinyamakuru cyo muri Nigeria kimaze gushyira abakinnyi rwose ngo babona ngo bakwiriye kuba bakoreshwa hanga. Ibyo byose rero ndaza kuba ambigarukaho. Si ibyo gusa, hari amagambo menshi yagiye atangazwa n'abakinnyi b'u Rwanda bavuga bati dufite icyizere cyo kuba twatsinda Nigeria, twayitsindiye iwabo, why not tudashobora kwitsindira hano i Kigali. Ibyo byose rero turaza tubireba. Ese koko ekipe y'igihugu y'u Rwanda ubu ngubu iri ku mwanya wa kabiri aho ifite amanota agera kuri 7 mu gihe ikipe ya Beneyo yamaze kuzuza amanota agera ku 8 ubwo yanganyaga umukino wa nimugoroba. Ikipe rero ya South Africa iraza kuba ihura na Lesotho mu gihe ekipe y'u Rwanda nayo iri buze kwihura na Nigeria. Ese biraza kurangira gute muri iri tsinda? Ama ekipe araza gusoza umukino wayo wa gatanu bimeze bite? Ese murabona ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi? Kugira ngo yerekeze mu gikombe cy'isi birayisaba iki? Ibi byose nibyo tugiye kuba turambura mu minota mike cyane. Nge nakubwira ko ndi Tripoti, ubundi tukomeze tugende tubana kabisa, ntimujye kure. Ariko niba utarakoze subscribe uraza guhomba umukino uri buze kubihuza ikipe y'u Rwanda na Nigeria. Uraza kubura ahantu urebera kandi hameze neza, hameze fresh n'ahandi usibye hano kuri Zacu Football TV kabisa. Umukino muraza kuba muwukurikira 5-5. Kwinjira kuri uyu mukino n'ubuntu niba ufite umwanya wawe ndetse niba utanawo ufite wakigomwa, niba ufite nyine niba umeze neza mu gifu. Abanyarwanda ikintu cya mbere burya ni y'ubuzima bumeze fresh, niho ubona kujya gushyigikira abandi cyangwa se gusapotinga ibyundi. Ariko nyaboneka gutsinda ku Rwanda ni ibyacu. Niba rero umeze neza ubuzima rwose Imana yakurinze, nakubwira ni fata akamoto cyangwa se utega n'amaguru niba ari hafi, kandi niba atari na hafi nabwo nabonye umujyi wa Kigali hari amabisi ari kugenda atwara abantu. Biratangira kugenda ku isaha y'isa 6 kabisa, abantu muraba muri kujyanwa kuri stade. Yes, reka rero twanzike ku munsi w'ejo. Ndavuga ku munsi w'ejo hashize ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari iri mu myitozo, navuga ko ari nk'iya nyuma. Bari mu buryo barimo baragorora imikaya, bagenda abagorora imitsi kabisa. Ntabwo ari bo bonyine kuko na Nigeria nibyo yari irimo. Twabashije kugera ku kibuga tugenda twumva impumuro n'impumeko ihari y'uyu mukino. Icyo nabonye cyo nuko aya ma ekipe yombi yiteguye kandi yiteguye neza, yaba ku mpande z'abatoza ndetse n'abakinnyi muri rusange. Nta mvune n'imwe irimo. Nigeria abitwa ba Victor Osimhen bameze neza, abitwa bandindi abo bose bameze neza. Mu by'ukuri iyi ba Alex Iwobi aba bose mu by'ukuri baravuga ngo nta kosa tugomba gukora muri iyi mikino yongeye gusubukura yo gushaka ati kijya mu gikombe cy'isi. Nigeria ifite amanota agera kuri 3. Birayisaba rero kuba imikino yose isigaye yayitsinda ititaye ngo izindi ekipe bimeze bite. Birasaba iki ngo u Rwanda rero rwerekeze mu gikombe cy'isi? Ubaka kanya rufite amanota agera kuri 7. South Africa ifite amanota 7, Nigeria ifite amanota 3, Benin ifite 8. Igihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabinganyije na Nigeria ubusa ku busa cyangwa se 1-1, yani 1-1 dore yose yabaho, u Rwanda rwagira amanota 8. Igihe South Africa yaba yitsindiye ikipe ya Lesotho yahita igira amanota 10 tayari, ikabiciye ku yandi ma ekipe yarushije amanota 2. Ubu ngubu ekipe ya South Africa ni nayo ifite amahirwe menshi yo kurara iyoboye iri tsinda. Ariko nanone why not u Rwanda rutatsinda rukayobora itsinda? Kubera iki se South Africa idashobora gukomwa mu nkokora ikaba yanganye uyu mukino? Nabyo birashoboka, ariko turareba ibihabwa amahirwe mbere yuko uyu mukino utangira cyangwa se aya mikino itangira kuba. Ekipe ya South Africa biragaragara yuko ishobora kuza gutsinda uyu mukino ikagira 10. Ahubwo ku Rwanda bimeze bite?
reka mbabwire abakinnyi 11 b'Amavubi mwumve niba bari buze kuba bahangana n'abakinnyi 11. izi ntwaro za Nigeria nabonye ibinyamakuru byo muri Nigeria bikomeje kugenda byandika bivuga biti uyu munsi ni beat Rwanda cyangwa se n'ugukubita u Rwanda nta muhwe. Umukino uheruka kubahuza u Rwanda rwatsinze Nigeria ibitego 2-1 baravuga bati n'ubundi bari barabonye qualifiers sorry ati bari barabonye qualifiers ati nta kintu bari guharanira cyangwa se nta kintu bari kurwanira. Nigeria iraza kuba ikinisha mwizamu Mwambari Ekongo na Ala Aina baraza kuba bari kumwe ndetse na se Ebase barakinisha 3-4-3 kugira ngo wumve uburyo Nigeria ishaka gutsinda ikipe y'u Rwanda itayibabariye. Aina muramuzi, Ekongo muramuzi, Basi muramuzi, Alex Iwobi muramuzi, Ndindi muramuzi, Aribo muramuzi, Onyedika nawe muramuzi, Chukwueze muramuzi, Osimhen muramuzi, Lukman nawe muramuzi. Aba n'abakinnyi rero 11 baza kuba babanzamo ku ikipe y'igihugu ya Nigeria, naho ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Ntwari Fiacre barimo aho ngaho. Kagege cyangwa Mborenga Fitina araza kuba kina, ariko ngewe nakwemeza yuko Mborenga Fitina yabanzamo kurenza uko bashyiramo Kagege bitewe na experience y'umuhungu. Kuri gatatu nini y'umugabo Claude, naho mo hagati araza kuba kina Hakim Sahabu ndetse na Jihad, naho iruhande rw'iburyo ndetse n'iruhande rw'ibumoso araza kuba harimo witwa Samuel Girete. Barakinisha 4-3-3 Samuel Girete ndetse Samuel Girete, Hakim Sahabu ndetse na Jihad baraza kuba barimo hagati, naho Nshuti Nosa Ishimwe Aniseti ndetse n'uwitwa Georgia bari ku ruhande rw'ubwatatsi cyangwa se ubusatirizi. Muri rusange aba nibo baza kuba bahanganye rero n'ikipe ya Nigeria nkuko umaze kubibabwira. Ese wowe uri kumva ari ugende bute? Impinduka zakabayemo niziye, uwitwa Muhire Kevin ndetse n'uwitwa Gilbert. Aba bakinnyi nabo nibo bakinnyi basa nkaho ari good substitution. Nge navuga ni bataza kubabanzamo baze kubashyiramo nk'abasabu, bashobora kuba super sub. Abakinnyi nabo bakinisha imbaraga kandi ubona ko bihuta, bashobora kugira ikintu bahindura mu mukino. Nge rero numva yuko ibyo ngibi rwose byaba ari sawa. Namwe rero murumva biri buze kuba bigenda bite? Amahirwe nayanyu, ndetse mufite n'uburyo bwo kuba mushyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Kwinjira kuba ari n'ubuntu rwose, mwese muze mwirebere umukino ushobora kuza kuba w'amateka, kubera yuko ndahamya neza yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iramutse itsinze ikipe y'igihugu ya Nigeria ikayitsinda ikuzuza amanota 10 tutitaye ku mukino wavuye muri South Africa, biraha amahirwe ekipe y'igihugu y'u Rwanda gushobora gukomeza kuyobora itsinda, bitewe nuko niba yabitsinze ikipe ya Nigeria i Kigali ikuzuza amanota 10 kandi ku itariki ya 25 ikipe y'igihugu y'u Rwanda izakira ekipe ya Lesotho, byaba biyiha amahirwe kuko gutsinda Lesotho biroroshye igahita igira amanota agera kuri 13, mu gihe South Africa yo igomba guhita yongera igacakirana ndetse n'ikipe ya Nigeria, maze tukareba ngo ese byo byagenda bite. Igihe Nigeria yaba ikubise South Africa icyo gihe twaba turirushije, ndetse yaba ifite 13 mu gihe abandi baba bafite amanota 10 muri rusange. Yes, reka rero ngende bakurikiranira n'andi makuru tugende tureba, kuko ubaka kanya ndi kwerekeza kuri Stade Amahoro, ndetse turabasha kugenda tuganira n'abakinnyi ndetse n'abafana. Nimuze kuba rero mucikwa, ikora subscribe hano kuri Izacu Football TV n'ahandi hantu mushobora kugenda mubikurikira kabisa. Nge rero reka ambashimire, nitwa Tripotimani, komeze barinde.